sir nga kwa ban kli LIC red ka dei fake name sir batai lang chapang en karo sir nga kwa igin number jong phi sir batai kumno ban kamai pisa na ni richi company hello pajba ani de Q&A video Q&A mut question and answer nga la post hani ha community tab te bona ki bru ki comment ha ga to post ki kwa ban kli you ha ga ni we khat nyo mut i bru ki comment ha ga to post to kubre siboni phi ba phi comment ba phi kwa ban yo jing tip chapang ta comment jong phi dapat ba lada piro ko aban comment dengan post menta 7 o'clock ngan post hani ha community tab jonga ta village ha community tab like ega tu post tapi comment pi ko aban kali yu da next sunday ngan jet ega comment jong pi dengan pesyo thoi pi ha gawi menta ngan kre igini comment bodon ki pajba ba comment tanat comment ki comment dengan pesyo thoi pi I hope lada pi igini comment piro yo jing mentoi hi ini comment ba comment ki ka pajba ka day comment ba best ba piro pila aban baik gani video ban tips pangani ki comment alada pidon question ban kali pila ban kali hada post ngan post mentas ni 7 o'clock hania community post jonga dapat ba mentang ngan create gani comment dengan post dapat ba number 1 ukoteng jongo l sang riang uong ngasar ngokwa ban kali li street trade bat tai lam sesar ukwa ban kali nga don kam ban batai o chpang ni lic trade nga on pi ani lic trade ngam jo trade hirete bon ha kini trading application menta bo mi thamme ko hi pi ko ke nsm itu company ki mi thamai tang ba kinja kloi telada pi interest pang trading tebat ba pila ban use new grow app angel one upstock pila ban trade hata har zero dharo ko best ba trading application lada pi ko ban trade late hata application tete tang ba nga o ba trading umde bajiam bon ha ki bruki ki ong trading de bajiam namar bale ki yo da nia telegram group ki yo iga tu put ne call kumta tang ba hajing sisa ba ani trading ba jingjar ba phi la aban loss lega bisa jok pi pisno tho namar ngala trading menchwa gitu guru ani ha upstock rong ala trading dengan ala loss tengah oi pi ba lada pi ku aban export chapang trading pi message nga ngan pusno tho pi follow ya kata we channel ba best ba te pi chu follow ya kata channel daily te pi la aban kamai pisa data channel roma tementa next question koteng jong ode user ig6 fon5knlc wong nga batai chapang en koro sir ba ani en koro ro best ba lada pi ku aban kamai pisa nani en koro app long ba pila yang ba kumno ban kamai pisa ni an koro apa ba ha en koro apidon kam ban sell igi product kumitu product bodon ha Amazon Flipkart Miso an pichu login ha gani ha en koro to pi de pi login de pi bon hai product hata en koro app no pichu share ga ta link i blog jong pi le da kan the ki use you don ini jan ba best jong kan the am pila ban share igi we kan the ro la dai da kan the kin click hata link jalal da kin purchase ga ta product ba pi send igi te kin the ki la ban purchase te charang ro lada ki charang ki interest pa ini juti jin euro itaro pila ban sen ni ki blog jong lada pi ko ban mai bisa chibon dani an koro apa ba pi don kam ban bill ya follower jong pi te ngala persyo thoi pi kumnu ban create ya ni WhatsApp channel te ha tu WhatsApp channel pa ba pila ban wan ra gi blog jong pi ko ban tiar daga online te video ong ki join ya ni group te ha ni channel WhatsApp channel ngan sen ni itai new product ba mit mai ha market te kumta phila ban kumai bisa nani WhatsApp ro te da telegram ngan create video next day dengan pusno to bi kumno phila ban create telegram channel te telegram channel ro pidon kam ban bill lega subscriber jong pila da pidon subscriber chibon phila ban kumai bisa nani telegram ro kumno lada pi use ni en karo e we affiliate marketing app kumni Amazon kumiso itu dei phila ban log affiliate marketing tu am phila ban share gi product do tu chi we te dai product dai we bruki purchase ga product pila ban kamai tementa da ngapat pensio tho re pi kumnu pila ban kamai sana ni Amazon chua ban pensio thoi pi ga dangan pensio thoi pi kumnu pila ban create ga ni telegram channel da pila ban create ga telegram channel da pila ban send ga link jong ta product ha telegram channel jong yangal pensio thoi pi pang taro tanga om pi so ba subscribe ga ni channel click to bell icon da pi click to bell icon ta enjoy ga ni notification daily next question thanks rs channel wong sar ngakwa number jong pisa pai nga ong pipit ba nga la ai number jong ha description
mde number ude WhatsApp link jong tang ba ba nga UI ladang ai gi number jong ladang nga ai gi WhatsApp number jong bun ki bro ba kim pai ra ga video pai ra ga video da ki chule je WhatsApp number da ki chu message oi ba kumno ban tre kumno ban le kumno ban tu ba kim pai ra ga video da nga oi pi pai chua ban message nga WhatsApp pi pai ga video a license lada phim sno tho da phi comment phi message nga WhatsApp phi call nga ngan rap yang ba lada phim pai ra ga video comment direct na chu call direct yo jingjar nga hin mar ba ngaro don kam ban prepare next day nga provide content na UV chpanga nu video nga don kam ban chna nga iPod ban edit jaga video ban upload jaga video kabam r lai GB kan net lada nga upload jaga video ro da please ba think the p use any understanding jong phi de chwa ban comment chwa ban message how WhatsApp the pi don kam ban thing ya tama I hope pi last now tho pi ko ai ga number jonga don a description de messaging a WhatsApp the next karteng GN channel 5464 uang sar ngan le kumno ban delete no yaka video namar haden bara do ka phone ngamla play so yaga account YouTube delete yaga nia video jong o ha YouTube dapat ba unu GN channel u comment uang ukwa ban delete yaga video jong o ha YouTube namar a phone jong o la ja do kwa ban delete yaga ta de lada u play yaga YouTube channel jong oro umla so namar ula aklet yaga password tanga au pi pai lada pi don yaga ta number jong pi ba pi create yaga da Gmail ID pila ban I forget password de lada pi kwa ban yo biang yaga ni channel YouTube channel jong pi message nga WhatsApp ngan personal thoi bi kumno pin le ban yo biang yaga ni channel jong I hope pi last to dapat ba next question kardeng bala hun link hoy ka ong sir batai kumno ban kamai pisa na richi company dapat ba nga ong pi da richin ro ngila ban kamai pisa da ni richin kumno ban kamai pisa na richin ngidong kam ban re asa affiliate marketing ngidong kam ban promote ya kata courses bodon hata market yang ba chua wan jo hagani richin pa ba ngidong kam ban invest ngidong kam ban purchase gi way courses teladang i purchase ya kata courses tangi ngi yo ya kata affiliate ID ta affiliate ID ngidong kam ban send gi polog jongi telada i polog jongi ki join te ki chim ya kata courses telada pin yo bisa bisno tho ada kin purchase ya kata courses adla courses kini kai bis pang trending skill ko my affiliate marketing network marketing digital marketing chpang ita bisno tho bi hada richin tang ba bon ki bro ki join community online course ki kwa ban kamai bisa tang ba nga ong pi lada pi join community online course pa ba lada don i video hata course no so ba ban pai kita video ma itai video lada pi pai pin yo eka knowledge pin yo eka skills pangata even bodon hata ha video pangata lada de affiliate marketing pin tips pang affiliate marketing dai hope pi lasang to dengan chna video chpang ni richin ro like klaila ngan chna video dengan upload hagani channel jong dapat ba number 6 ukoteng jong o de ki sada ong search na video no kumno ban re apple dangam so tho bhare na video no kumno ban re apple dangam so tho ra ye da re apple to mar bai ba pi lai u comment na video no kumno ban re apple so tho ye gani question te ye to re apple ban bom ne apple mobile le ngam so tho re please comment bi among ngam so tho bare to sorry gata ro ma te bai ba next question karteng jong o de cc la marwen ani de question number 7 do ong akwa ban tip chang richin dangala ong ip next question itu bodan tu kan thei ba comment I hope it asang to ya taro question number 8 kateng jo ram sana ong hi sir kumno banchna Google AdSense sa batai full video pa nga pi ngala create video chpang Google AdSense pa gani ani de video chpang Google AdSense talada pi ko ban create ya gani Google AdSense account so ba ban pa gani video malada pi ko ban long YouTuber no ba pi don kam ban create ya Google AdSense lada pim de re khat pras name ro le re pipa ya gani video kumno ban create ya Google AdSense ngala pan so to ya gani video dapat ba question number 9 koteng jong OGO garasir ong hoi ngaro ngakwa ban tip chpang ka Facebook kila nem ban monetize jaga profile account eu kwa ban tip chpang ni Facebook lada u upload video hani ha profile jong o to la nem ban monetize jaga channel ta ka pi hoi pai ba phila ban monetize jaga profile jong piro pimdon kamre ban create jaga da page a profile jong pi lada pidon 1000 ki friend ita friend jong pi pila ban convert iki chiki follower jong piro
Pisonto de sukbha lada pidon 5k friend ha Facebook jong pi lada de 2k 3k ro mlelere pila ban konwa de kada friend jong pi sigi follower tahe pila sonto de pila ban monetize jaga channel jong pi lada de ka profile ro lada ka de page ro pila ban monetize tahe pila sonto the question number 10 ukoteng jong o madu vlog entertainment umadu comment kanu search chibnai la ban kamai na YouTube to ko aban tip ni mado ko aban tip kanu ngila ban kamai bisa na ni YouTube chibnai tengah on pi ngim tip le kanu phi la ban kamai na depend hegi view lada pi yo view chibon te pin yo bisa chibon ha po chibnai suppose lada pi upload live photo legi video hagni live photo legi video lada pi yo live pa views haga way video the live spa views into live how kanu ade chi khandai spa ne khandai hajar ne kumtai tam tho bhare ta yang ba de kumta lada pi yo views chibon pila ban mai bisa chibon nagani YouTube menta da channel janga pan monetize lada ka monetize dengan pentip ip kata romo I hope pila tho number 11 kerteng dari hun kadari hun ka comment batai lang yo app quicker se sir ngako abanti quicker udeyu app ban sell legini all product isnoto lada pidon mobile jongpi lada pi kwa ban dai gada product online te pila ban use again quicker kum olx ka quicker lo de semi ngan pesnoto ipi kumno pila ban use again quicker at ban sell gada phone tang bon haki broki ong ka olx bar quicker kam best le da bai tang aso thaj ban chna video chpan quicker lada don jing demand jongpi dengan chna bai video chpan taro ma number 12 ukoteng jo marshal lyrics ong batai chpang KNS company ngala upload jaga short video chpang KNS company ngala ong don re kerteng jong founder rom don re de any company but don atu certificate hani ha upload de face nyoba ban paj kada short video number 13 kerteng de restar wall ong ngasar ngakwa ban tip bah kumno ban kamai pisa na Facebook lan em bandai na Facebook page ne kumno sir aku ban tip aku ban tip ladangi kamai bisa na ni Facebook ngila ban kamai bisa tang da page ne na profile ro ngila da halas ko se ngala ban no thoi pi ngila ban kamai bisa na ni profile ro ngila ban kamai bisa na page ro ita profile jong pi don kam ban convert jaga chabang cha professional mode lada pi I private pimla re tangba lada pi I public ro pimla re ata public pidon kam ban convert jaga da profile jong pi chaka professional mode ngal upload jaga ni video so ba ban check jaga ni video bye bye next question karte jo user jr2tw1fs7m ukwa ban ong ngikwa rung cancer siaba batai lam I number jong pi tibre ukwa ban rung ha e ukwa ya number tangala I description ta siaba ban link ban check uni ujos comment biang do ukwa ban kip chang Canadian solar last lemba last lemba ngala chwa la chana video daga hindi chang ni Canadian solar kadai fake pimla re ban video ya ni bisa jong pi ni Canadian solar bye bye I hope pila snyo tho da pisyo tanna daga ni Q&A video talada piro don question ban kali pila ban message agni pila ban comment aga du post ngan post mantas ngi 7 o'clock hani ha comedy tab jonga te I hope piyo jeng mutai dengan ni comment ngaro UI best comment ipai ba ki comment te doni vi comment do banga pan chana video re dengan create video chpang ataro telada pi kwa ban long youtuber lada pi kwa ban create ya YouTube channel jong pi pila ban check agani video ngapan jo thoi bi kumnu pila ban create ya YouTube channel te agani video ngapan jo thoi bi kumnu pila ban upload ya video jong pi ha YouTube channel jong pi telada pi kwa ban edit ya video jong pi kumnga pila ban check agani video ngapan jo thoi bi kumnu pila ban edit ya video jong pina VNN the VN app professionally pila ban edit ya video jong pina VNN adunga ro padba nga edit ya video jong ada kan VN app ini marka day free the time rasmi padba